Ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo swi vangiwa hi migingiriko ya vukungundwani. Lava endlaka vukungundwani va fanele ku xupuriwa. Robyn Foley, mfumo wa ha ri ehansi ka nxungeto wu lawuriwa hi vanhu lava nga le handle. U ri leswi swi nga humelela hi n'hweti ya Mahungu i xikombiso xa kahle xa leswaku ka ha ri ni vanhu lava lawulaka mfumo va ri ehandle. It also meant the capture of the state security agency, as well as then other complicit private sector actors, the guardians of governance, if you will, being complicit in terms of not reporting and not holding others to account. The role of Parliament is, of course, a very crucial one. Kuni swihehlo swa leswaku xikombelokulu xo vutliwa ka vulawuri bya mfumo hi ku kanganyisa mafumelo ya xidemokirasi. Xiyenge xo hlawuleka xa vulavisisi SAU veri vukungundwani i vugevenga lebyi faneleke ku xupuriwa. Maladministration is in the realm of the administration world, which more often points out to irregularities, in many instances irregularities that are deliberate, and deliberate to ensure that they undermine the sound administration of the state. And there you are, of course, in the realm of non-criminal acts. But it's still so important that those acts have to be dealt with and dealt with effectively. Kufika eka nkarhi wa sweswi SAU va endli vulavisisi eka milandzu ya vukungundwani bya tikontraka ta ti-PPEs leti durhaka kwalomu ka 4.8 billion wa tirandi. Va nyike huvo ya vuchuchisi 142 wa milandzu ku va yisa ekhoto. Xiviko xa vulavisisi xi ta nyikiwa president ku nga se hela lembe leri.